chibai ule ole tun hnaya Mizoram athil thleng then khatte tun tuma hian kan en ho don ani lal than zama kumsomli pathum sailu tar khuwa chu nimin September ni somni pali nilai ni ya khan tlaidar nga vel bora chakaya khorlai chu ka hlumani hei hi azia lo tak zetani zalen thu don nai na tarlan dan chuanin pulal than zama le athian pa chu chakai khorin luya an kala ti chuan nimin tlaidar nga vela chakaya khorlai chu sailu tar khomi ramwak pakhatin ram sai moti in akapal tani pulal than zama hi amuna ka po chhon lovin athi ngala lal than zam ruang hi nizan khan tlaiwar pui ni in darlon damdo ina postmortem ani nu in vo in chuna khan voiliam ani tani akap tu hi police in man ngal ni in thudon na chuan atar langani ole sailu tar kho chunga mi ani a akap tu pa hi lal than zama kumsomli pathum chawala niya ala Naupang ang reng hle maya akal santa ka chung le khat laina te an laina tom tak zeta khovel mahun eng takla nei te kha an niya chung ko tan thei top chua ele bar zonga thok chuak thin kha an niya hei sailu tar khuwa te chu in she chiang tuk khat mo tuk thuan chom he po in hriat pui thei tur ang khopa mishing tam lu tuk lo ti mayang kho pui te ne na han te khin ra la chuan chu tiang ang khuwa chu an nia mihring te po an lain hre poi me mai ne an khuanga te chuan akap tu pa chan he mani chana hanin da taila a hrom don hle in ka ria ka tianga tlai u nau mel hai kan tiang bor vel ani to a chak ai khora khatia lo kun du ta chu ani hianin angeni haramsa mo savom chak ai khor lung han phok te mukha ati te poni mai thayani ti chuana kap ta muna hianin tiang hianin aboral zui ta khania mi hring ka hi aum le zo thina hi Mizoram a hian a poi tak zeta kan film khor tlana tul hle maya hei dana chuan sa reng a beng le amei kan hu ma saklo chuanin ka lo tur ti te nia henga hian ram hnuaya hei ramwak mi te hianin samena meng mo rilruwa sa ringot khani na lu khat to thina enge mo thom lo reflect tele chiang mang hlei lova thil mihring te pon lo ni the ti kha do na ngai ni khatiang ang kan thil mu na zonga kha ram sai mo ti vek zel hi a thalo hle maya heta hian mani kanin control thiam kha apoi mo hle in ka ria ti chuan ani po hian tiang hianin an ka pal ta hlo maya an khopa a ria chiane me mai kha alo ni sia in lampana han ho te po a hriom du don hle in ka ria ale lama chuan alai na tom tak zetani akap tu pa po hi tunchina chuan heng te hi film khurnan mangila kan za ta na intipal te kanom le zo thina silai mangtein hei silai te hi ramdang atang ten kan cholut chhota zel maya hengang chia hian kan film khur tlan kha atul tak zeta pulal thanza ma huyom hle maya akal santak chung le khattelal pa in kan pathian chuan thlamuan sela ompui se ti hi kan du sakna ani ti chuan mizo mei cheji nga MA pass ma saber kumzami ni in aboral ti kha ani hi Rita Neihpuii ani kumzami ni in September ni somni pali ni min nilai ni ya khan darh sari le minute somli zan lampanga khan omlai athi chan hi omlai ani ti chuan mola liam ta ni chu uyom hle maya zoram ta na mi hlu an nia chalal to na nu pui Rita hian kumsang kha ko somnga pakhat khan Guwahati University atangin MA history zawa mizo me cheji nga master degree nei masaberani kumsang kha ko somthum pariat le somli chungin PC girls sikula pol liatanga polruk zirin nungchang thaberlo mante po pe kaloni tawa to polruk heti hun laya board exam antia hian Mizoram me cheji nga ti thaberani bokani MA zo nuwa hian ST Mary College Silong Meghalaya zirtirna atho nuwa Mizoram government Mizoram High School le College of Teacher Education zirtir tu anile boka MHEP General Headquarters kumsom pakhat chung
sangzakwa somret pathum le sangzakwa somko pathum inkar khan vice president ni na achila kum sangzakwa somko pathum le kuanga chung khan president ni na chalbukani tunma a umthin Mizoram State Commissioner member le lokadalata khanin consulator ani bokani chu piritai hi tlaiwar puyania ti chuan vo inninga ni chun darh som pani a khan aloina ST Mary Church electric veng aizola chuan vuiliam ani tani piritai hi pathian mal somna dong na salhe maya mizo meichia te zinga MA pass masaber ani na hi ahlule maya hetiang Mizoram lunglu mo Mizoram tara mil hlu tak mai kan han chan thin te hi uyom tak zetama ro chu he dam hun chung po pathian ina pot sei hle maya kumza lai mai pathian thruina a damna achang thei te hi alom kan ti tak zeta chu ti rual chuan awi hle mai ani po hi kalsan tak chung le khatte pathian tharau thiang him thlamon na kan du sak pui khop mai ti chuan in hei Mizoram a hianin accident te thil zialo tak tak athling chhowe ta zel maya ril ro hriam du khop thin mai information mai khon siam thatura ngeni han thok chuak ka kha atla pal hlau maya chu chuanin nun na chan le ti kha kan han threzui le ani a September ni somni pali thau kumsang hi somni panga tlai dar nga vel khan AC van lalpana kumsum nga pali tual pui khua chu information mai khon asiam thatur fit somli panga vela trangin atla pala vandoi khak takena boral ta ani zalen thulak nai na tarlan tan chuanin valal pana hi mechanicania voin tlai khan tual pui information mai khon ta na lon chu chesual palen fit somli panga vela sanga trangin atla a ka po chon novena huna hian athi zui ta ni puwan lal pana ruang hi tlaiwar pui ani anga ti chuanin ningani voina hian mo vuiliam ani bokani chu apoi hle thin maya etiang khopa engeni mitalen thiamna sang tak mai nei khania hian khotlangina an soidan kan han riata pe chuanin patlom ngai tak mai ani ti te kan riat dan ani a auyom tak zeta avan duaina te ahna te po hi hei an khotlang te chuanin ahna tha em an tu thina tin mizo tlom ngai na chomnung tlat mi kha ani boka chutiang khopa pa uyom chu ni hetiang hian van duaina chunga thleng tamai hi apoi kan ti tak zetani o khang te kha ani a ti chuan hei hi hanin haule ta ila police ko ta missionary chhanchhuah tum ti hi hanin haule ta ila zalen September ni somni panga tu chukena tarlan tan chuan lunglei district BJP president R lalbiak tlungi chuan BCM enkol Arunachal Pradesh roinga MT Carmel Sikula buena chuk chungchanga warden lalun puya lunglei zotlang police custody omek chu theitop chua chhanchhuah tum ania kauran zaingai takin ma anlamek ati he thu hi nimin khan lunglei press club a thuthar lakhom tu te ma puangin R lalbiak tlungi chuan MT Carmel School a hian kumin zulai ni kwa khan misual pakhat school hotel a lutin mei chezirla ya khoi khem nia riatania police te point hepa hi an mana nima sela zirlai nu le pa khotwal mi ten police station lo chilin hepa hi an nuk chok ta an soi salum ta ani hetiang ani wang hian missionary lal nun puya hostel wardan chu police ten man vele in POC SOK sin thuboy an ziak lut ta daya karle thotan ni somni pakwa khian churchit an siam to mai do nia riatania chuwang chuan missionary chanchuak tur hianin ma an la ti soini o missionary chanchuak tur hianin theito pan chua amaro chu ko ran zai ngai takin ma an lamek ani chu district BJP president chuan he boina chungchanga hian Mizoram ko ran member then khaten BJP le RSS thil ti anga te puin ko ran jingtong tra in khoma te tho in BJP dem zongin oka an chua hei hi thudik lo ani ati tuna hian party anga anin rolna chan chu
Mizo Missionary in Harsatna to ka National Party ania wangin le Arunachal Pradesh po an party sarkar na ani wangtele Central po sarkar lai ani wanga chanhem ngai na awanga mala an ni tia soya Mizo tele Kristian te thlawang hau angai nai mo ti theive an nei ani chuan thei topa malak vezel chu an tumani ti o hei hi ni e apui takzeta hei missionary te hi anen ton tla ka heta amani le local sanin chung le khat mo thren le rual te kal san kanin pathian tan mar tar po huamin i chanchin thashil na hi an thoka chuting chuanin an fe chuak ani a namdang mi te dautu tam tak mo van duina to reng theile nge tual thi mai mai te po ol tak tak muna te khanin chanchin thra hi an thrilani chuting chuan ring lo mi te an senga tam tak pathian hne na an ruai to a chutinga beipuyan thlang mek lai kara chuan se tana hianin ti che tum hianin mi hring te tho hi ron mang ve thina ni ti chuan hei a thona empty caramel school a khan mi pakhat chuanin an hosteler mei che kha aron khoi ni om takania mei che kha chu chu atian han man ta ka chuan enge dana nga hremna pek mai tur khani lain nule pa te an thin rema tiang khan an lu chila police te kuta tang point an la chua kan chil hlumta khani an soisa hlumta a he thu buaya hianin a school nei tu en kol tu te khanin mon phur lo thei talawani helaya hianin staff an school zinga engeni staff pakhat cook angte mo tiang khan engtina mo na chel ve he school a hian ni te khanin an soya ti tu hi chu tiang vel chu ni wang khan tiang hian an chunga he tiang ang thin rim na mo boina hi alo thleng ta khani a ti chuanin hei thei top choina ma ro chu ma an la me ka an malak na po hi pathianin mala so manga tluang takin he athu boya tang hianin chua zalen ania dam taka mizoram te po ron thleng le ine mo khulaya te po zalen taka huna man le theina tur te po khanin du sakna kan hlana chuting tur po chuanin kanom huna thewa tang te po khan kan tong trai pui kha atul tak setin ka ria a o lal nun puya lung le zo tlang hi kanom hun thewa tangin thei top chuin tong trai pui tai la tho pui te nen hen ti la ya kha ngin na te po kan ron siam ni sela thange ti chuan hun sang sanga Kristian te torna ra phlak tak tak thleng thrin hi western media mainstream media te hianin an chhuah thadu holawa India media lama po an talang thadu meulo ani thina na he in thana Kristian te chunga kuthlang ra phlak tak po hianin khovel chanchin alo phameulo wani antia hei hi Kristian te thana kha thleng vak mai ni chu zulani somni pasari pathian nia thil thleng ania Democratic Republic of Congo Ituri province komanda thingtlang khuwa Kristian te tong trai toranin khom chu ISIS Neihpuii Islamist militant Elite Democratic Force ADF te chuanin ral thuam nen an be chiam maya Kristian ring tu somli pakwa te chu rong takin an thatani hetiang tong trai na hmuna be an be ma hianin khochunga in le dor te chu an rok ma sapota an du tok thil an lak nuwa in te chu an hal zui ta ani ara phlak tak setani ti chuan security force te ahmuna an thlen hianin poi khoi tu te hi an lo in thiar film vek man to ni nan soya Islamic fear fiak te hian zanlama tong trai in khom biakina an nei lain ral thuam nen an ron be ta thut maya then khat an sahim na zonga tlan chia te chu manin biakin compound chunga an lute an tan sak mi maya ni then khat biakin compound po lama tlan chuak te po zuin ko thlera ingemoza chu an that zui boka an tha bang tlan chia tele khomi pui te chu hlau thla barin an lo meka tung trai puyan ngai hle ti in thon ron chua ADF te hian Naupang somni zet chu an hruai bo bok ni in thulak na chuan in atar lang ani arab thla khop mai Kristian te torna hi ni western media kan ti ang chi te hian in an phau chuak lutuk du lawa heng te hi athin rim thlak me mai ni Kristian te ngai thei lo hi news channel lian te hi an ni ro thin sia mo chu tiang vel chu khovel din mun te hi nia
maro chu heng an tor na hianin omzia anei tura ke chon ka ngaya pathianin heng an chunga poi khoi tu te hetiang khopa ami te ti du da tu te chunga hianin pathian hian phuba reng reng ke mala tura ni atia pathianin an phu to khrem nai mo ruam mana thatak kha pathian hian nei nge yang ti kha karing tlata chuti me kara chon heng Naupang som ni velan ruai bo te entin nge nom zelang le ampong sual velanga ti teril ru chuni na lo dona athin rim thlak tak zeta chuwang chuan ti thei kan nei tam lo hle maya eng kim ti thei tu pathian hne na hianin thlen tai la helai hmuna Kristian te torna hi alozia om theina tur le he an torna hian omzia aneya ati du da tu te ngei te po hianin pathian an lo nei ve theina tur an lo hriat ve theina tur khanin kan tong trai pui kha apoi mo hle in karia isu Krista mo fia thei tur te poa tharau mit warna te khoi tharna te po kha heng lai ram te po hi dir pui tai la thle in karia ani an khongai thak tak zetan mi an khongai thak tak zetani mi som li le pakua lai mai te hetin hian an han thile ta ania kan Kristian pui te tur na hi arab thak tak zetani ole ti chuan in hei hi han en haule tai la Sazu puang hi September ni som ni panga kumsang ni som ni panga nia Department of Zoology pa chunga University College chuan thu chua siamin scrub typhus outbreak khen a hlo om ti an tar langa mitin te film khur turin an nge na ni mi pui film khur turang ngen na thu cha an ti chua an tar lan danin Mizoram hun sang sanga Sazu puang le bu an e na sa thu te tur manga shai tur ani thu new sa te lo langa pa chunga University College sa zir chiang tu tele khoveli na zir chian na tar lan ani dan chuan Sazu te hian natna an pudar thina abik takin Mizorama ran nung se scrap typhus natna an pudar thina ni kan buai tu Sazu tura shai te thang ok te le silai sairo kherle adang te manga suat te kutlonga khoilo tur le kan thuam hnuwa Sazu rik akai lo na tura film khur turin kanin cha molani ti in thu chon ron siama he thil hi apoi mo tak zeta tulai Sazu puang hi Mizoram hun tren kata chone he an bu de chan pakhat man nei lawa an suat sakani chutiang ang kara chon hun kan manga heng kan bu thlai te po hi kan seng thei angim ti ania hei tuna la him te po hianin chutiang ang tin mun lo thonom taka chon kan ding tlang hlomania heng hi an puang chiam maya shi thalo tak taka Sazu hianin an pudar tawak vak maya ni chu a ke ni na kan lo mana kan lo tha e tura ta te kan lo song bola khatenga kutlong te kan lo khoi te a him lo hle maya anvuna hian big takin natna rikhi ta me maya heta tang hianin scrap typhus an te ran nung se tuna te po a hluar me maya hei district sanga natna han om sela ran nung sen mu chuak ran nung se ti kha tam zo ke ni tlat maya chu ti angkara chun hun kan mang me kani a chu bang chuan heng Sazu puang haute laka hianin kan film khur kha tul hlen ka ria a tun laya Sazu ho hrim hrim a hi chu kan mu to china hi chu an laka hianin film khurila mo kan thom hnuwa te po khanin an hriput te po kha akai the ni ti hriaila tin an vuna an tak te kan han khoya e tur te kan lo song bol don te ni phei chuanin khatianga khan kan film khur tlana poimo hle in ka hriami dang te kha kan kai vele zel the ni kha heng Sazu rik mo an mania rikan pai ho hi kan pudar vele zel thei bokani ke mania tangkhan khang te po kha e pa chung University College sian in tu chon ron siama zom ram te tum taila kan film khur tlan kha apoimo tlang tak zetani ole khati zong kha tun tu mata na kan ngai thla khau thei te chu han ni le ta sela athange